Más de 2,000 evacuantes desde el 2 barangay ng munisipyo de Tipo-Tipo al apektado ng ofensiba militar kontra con el bandido Grupo Abu Sayyaf na barangay de Baguindan y Silangcum. Base na initial report del Municipal Social Welfare Office del Tipo-Tipo. Según na report ni Richard Falcatan, el station manager del DXNO na Isabela City, taentraya na 3 mga barangay Elguera y mas aumenta pa el numero del mga evacuante taliga na sentro del Tipo-Tipo. Según pa con el station manager del DXNO na Basilan, con el mga evacuante pone temporariamente na un edificio del munisipyo. Mientras tanto na retrato isa ka si Richard Falcatan na mismo lugar de Tipo-Tipo, abierto el tiangue público del munisipyo y montonadas el mga gente ta se compra na tiangue. Según con el alcalde Tong Starul de Tipo-Tipo, ta continua la ofensiva militar y al gobyerno lokal ta sisti con el mga apektao pamilya na evacuation centers. Gilbert Manuel, Dateline Zamboanga.